atomori artist zinga itisani chelede online. So unandira nti mbili taru bene tingwali zvitu script show. So ndisoko ndiamba zvezvo ndikuuya ndiamba zvezvo ndikuuya so titomina mwana pasina ndikudoma ngami so ndikusoje so taru ndiye so Tom atonika Tom yabrandi ne interesting. So I think ni watudo indele video ndichiska kabraru yabrandi ne chelede ione obvious like auna giga auna corner. So yo Tom did the first one ndiska kabraru mutawa Your Tom obviously easy. Ndiuso ko ringsa music online. That's easy. Like auna explanation. Niso ko ringsa music online. Ara nisa duzo ringsa music online. Ninkwame ka inbox ridor zan. Kane ka page doke live neni inbox ene pala ridor zanyara sizo ringsa music online. Okay, di patch your Tom. Ndio sendari ndani ya uraru. So ya really key. Ya very important. Ngozo zikuto but first tikuto njera chipinga. Ya really ke yo Toma to ring some music online. Auna giga ona corner. Ya really ndi YouTube. So ya really naba na YouTube hii. Naposa nyimbo zangu zote yaninge. Nyakona monetize channel yanu, nyakona monetize content yanu. Then they gonna na chalede. Nito na chalede. That's it. Just simple moralo mara Ketcheke ni watu wanja wako zido wachivula the YouTube channel. So, nichivula YouTube channel. Nikadio renews the news where wako nito da 1,000 subscribers. Wako nito da 4,000 watch hours within a period of 12 months. So, wako nito da 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. Zomer video zanzi kote wazogu nuwa like hours don't shika 4,000 hours video zangu. Nindoko ntoma awita chelede ka YouTube. So YouTube asima poso ko post na rindo ita chelede. No, tetu na 1,000 subscribers na wana 4,000 watch hours. Watch hours is uko dombere zombe arani nina episode kana nina wimbo runelu jia 1 hour. Tiko tutanduzi break down. Rujia 1 hour. Olwa wimbo Ura 1 hour, Rabo nwanga watu wa 40,000. Mwagona mfesa. Zombri riuga, rwa pereira. 40,000 people, zombri inusikisa. Mwamfesa. Zombri rarali, ndine episode yanita mba 1 hour, ya unwanga watu wa 40,000 views. Wote wa 1 hour, zombri ya qualify on the na chelede. Yo Tom, ndiko thega braro ndio ni interesting. Songo log out. Songo inava. Yo Tom, niko ringsa music online. TuneCore, DistroKid, whatever. Ndio ni Tom. Easy. Ya wili YouTube easy. Mara kechendo ni uzazuri kechendi pia. Kwa thaka very important. Kechendo ni uzuri ndi 1,000 subscribers, 4,000 watch hours. Ziyako na basini pange ziko depend kweli niko posta zohani. Ara kuzo posta zo the rekani zine maybe zina ziko promoter so the rekani va ni reject. Okay, cool. Yabu ndiyabu ngane. Yabrario pezi selene ndo delese yonizo of the wood. Okay, cool. So, kumra ni share cause hino ni yabrarui important. Ndiko to studela na wimbo. Kumra ni share zine. Yabrarui important ndo itela video hii wambangezo tu. Kumra ni share ari ngorida watch party ndiko nipa 15 seconds or 20 seconds important. That's one ndo hii live video. Kuto ndiko panga ndiko tamana ku background song ngamrao mara important ngamanda arakomba ngabantu zenza kezo oshare rikuliwa mushabi Eric oshera. So ndi option ya braru ndiko dakayo yo Toma ndi ring some music ya wili. Okay, uferna data ndiko ndama ndecheneka mandi to ndite example yo Toma ndiko ring sanga TuneCore, DistroKid, Water, Zep Music. Ya wili niko rengisa niko shuma nga YouTube. Rikoli wa tutengo jane, rikoli wa mushabi o sherao. Kia braru ke zuru tudana ku music ngamrao.
Okay, cool. Kwa music ku radio. Yebra okay. Ni pfe sese ni share na vamwe. Ni share na video zo kutoda ni share na video. Nzongo observe batho me apa no ni observe batho mathomo is important. So, yebra okay. Ni odo ita uri ni be na website. So artisting when you go to a website. Mother why ndiko to a website. Uku iti ya website. Ndiko to a website yita ni ndi artist ndi ring saka ichunko ndi do upload ka YouTube ubono dzita dzo website dzawo. Na then kuzozweri channel ya YouTube either slow upirisa hey ndiko to ndizangayo. Zvichiko dependa kuri nika level ifiyo. Channel ya urengisa music online either slow kai ndiko to ndizaka yezvino. So K is also quite. So federazo da okay, cool, request upon. So naba na website. To wasira so zvinera na juzinya. So okay, cool. So naba na website. Vatu vanji kare kana vane abadivi nga zi internet nga technology. Bambo dire zomber arre mutu na website ukuona chelede. Okay, cool. Ni vanji okay, vamwe vane vakona chelede mara vandita chezo ziri mtu awanisa chelede kana hawanisiyani chelede. Ini nichijana ka website kana ka Facebook. Muno wa Facebook wawoni chelede ngauri inojana ka website ndikomuri matomuni azo risatu jana ka kori kuyuwanisa chelede. Matomuni azo hawani chelede na peni na tea. Mumfesa hawani data zila zichituwai. Ndizwa MTN na Vodacom na zi C na zi Rain. Mumfesa so asizwa Facebook niti download rwimbo ka website yanga ka website mwipiyo na ifiyo nena zori data zawe ziyaga atiz dhivi atito dinozijena mwamfesa so asi mutu awani chere nga yendia data zaviwe azika mno website ila data zitransferiwi kana za chinchwa za wachere dinaruti asihezo so musingiri zino mtu uwanisa ni chere ya huitu okay cool kezu mandi ndolchezi so mutu wanisa chere ngamsi over nazi okay arito zitoma pasi kapushini ya easy kari zitome ka radio wanisa ni chere TV wanisa ni chere so TV wani chere ngori bewe na ba rekomba matomo still again ngori bewe na ba no talera no ba wana chere nga yezo ne kuto nudza zone zwi ba wana chere nga advertisement zombe arali ku taira watu wa 10000 hatala watu wa 10000 zombri mutu ene kuto advertise bindu lawe udozo kuduricha watu wa 10000 zombri lo mtene kudo advertise lo bindu udo dana ugai na 100000 okay cool SABC 1 rikunipa 100000 komdo rezu uko tamba generation ni then post advert ya shapona fani chipanyanyana ni chedze ichi hey ndasedza bone chabona umbo dibona roki una 200000 vene babone isho zombri mini komdo rendi advertise bindu langana yepa already ona 200,000 wa 10,000 vakudoita mini uboneli ya bindu langu SABC wende yako na hone ita yana chelede radio ndisushi listeners inji ndizo ezo watu vakudoda wa advertiser nepo mara la important ndi heli noni la website uri nitani chelede nga website radio roifa TV rozifa mara zini watu wazudiwi sazunda zwemsa zone asi data ariwani chedenga data chedi waniswa nga zvene razvibizori ndi monetization vamwe vangari ndi monetization vamwe vangari ndi monetization so ndu place zi advert ka website yangu ndiko doni breakera zoni zvi so chede ni wananga msi no place adverts ka website yangu okay ni artist norali nina fan already za 1000 kana nina page nina fan za 10000 500 is fine but ari jini radio nina fan za 1000 zombre mtozo okay other advertiser nani wait a minute order da wana fan za 1000 kana zi customer za 1000 maybe ka 1000 ngarenga watu 20 it's fine at least you determine or expand the business yao so ini ari nina website za artist niko place ads ka website yangu chotoma niko dewa na blog nakono wana mini na section yene niko doringisa mini hone music itsetha niko rengisa kana niko upa watu nga mahara zokufana mara chede hapa a blogo
na hune na kudo place hone dzi ads. So dzi ads ndi mini zwo ḓivhudzi. So ads ndi lo zwine na ri ni tshi dzhena kha dzi website na soko na zwiṅwe zwi link zwene zwo zwori a zwi yelani na zwine nṋe nda khou ṱoḓa zwone. Hey website hey a thi khou uri hezwi zwithu zwi kha website ma vhono mfesa like hu itia like website ndi ya dzi pfunzo mara upfi itani mini zwa itsani nyinyi wa gawe itani 18 years plus zwa itsani. So ads ndi lo zwithu na ri tshi dzhena kha website chimwe chimene ya vhona ngori ad by Google, ads by what ndi zwone ads tshelede ya nepal. Kama ndi ndo zori tia na yani suka na place man ansi kuita website na ni go place as ads but mandi ndo zori story changa kichi cha kumuri ndachiona kuenga nga AdSense. Ndo enda website no Fidoke Live ndiko ndo ndachizo zote tiko tori hey ni mposenga zvipfura wala mtanga ri kudzima kunga ndiko ndo ndachizo. So no enda website no Fidoke Live ndichita wala website ndo zona zvona kona kugai zvino atikone chelede. So ndisengo mposenga zvipfura zvino atikone chelede. So ndo enda website no fidoke5.co.za hela website ndaipanga dzi ads. Hela website ndichipanga dzi ads I think chelede ya nthesa yenda iwanesa. I think ni yawandi chena screenshot somewhere ara ndisi chena ni tidhi mara I'm sure mtu nacho screenshot changu. So hela website I think ya nthesa yone nani kwamba yene ndi testa kayanga mara ari muntu hapa no nda mu invite kay live ya ajene udumuze imwe chede nene ngato believe but nani kwamba ngori ya music. So ila website yoita chelede dzino inoswika I think yantese ita 14,000 nga mwezi. I think nika period ya 2018 or 17 screenshot ndichinazo chedi ziko jena even a statement cha banga na mchochi chote. So 14,000 nga mwezi atikwamba joke atikwamba zo forex atikwamba zo fini kuti rengisa mini zwetsandi kuri website na website na panga dzi ads ya pasisene arali ni kutobva pai ni adona ku 1000 ndinya do 1000 dombuza mtani ku 1000 okay mbuze ndinya go 1000 dompa 20 rand now na ntingene data niko to their live machana ka venerable night show ninayo ne 20 rand ngapa yanezi number phones za capitenge ndizezila dzenda chimisa ka WhatsApp ni ntsendele 20 rand ere ngufuri unamthene ngani p 1000 awuna tamsindi yapasisene ngaita yona ariko rini ni do ita 1000 jakune dzenda to 20 rand na ita 40 rand but it's about uri ininiwe na blog nitsiva na blog ndikuzvi break down futhi ndikwephana nitsiva na blog hela blog soma mango zweni koni talishe zezwi ndikoni kuza vupfiwa ngabo kubvanga ngomu kudzivani dzi mamfesa. So nitsiva nela blog niyakona share dzi article maybe upcoming tracks down zikouda na share na pa vhathu demo watu vachona dzi views demo na watu vachido di click kazi mini kazi ads dzaveini feasible eti rekodi kwa watu vatanga kujena rekodi watu vatanga kujena songo moshare important ngamanda na after zvivaka traffic ngelele yes zvivaka traffic. So azviyamburi ndona 1000 ninga dona 20 rand 40 rand 50 rand 500 but ninga disukisa na 500 ninga disukisa na 1000 1.5 2000 10,000 15,000 nando isikisa 15,000 ngazo music vamwe ni doni invite one vada vanitalisha zori ninga itsane chedi arali vasa vatu vapchiva. So arali noita heyo blog ka website yangu inini ku download sa music ngamahala niko ringisa aranke. So ni dovene kuita dzi article dzote dzonoelana ngaini mara arali niko mnongari artists dzonosvika 50 dzini na dzidiva adzinayo website. How about when you collaborate na zane okay cool when you visit track disani kanne do ni dera article dichini dera article the more fans zao lara na fans zao 1.5 ngori beno tenika diti wata level ya pass it's fine nkanta ziyafana una level I mean let's say like or fans zao 1.5 ela 1.5 ichito one article ndio nyubuza 1.5 ya hotel jenekela website ngadwe ngabvana bo 400 atikomba joke arali zwato chimbila ngangona as easy the way but ara zvachimbira ngangona ningabva nawo 500 aralo jina watu usika wo 1.5 ningabva na 500 ngaduwa kai website yangu
Muzenzo ningampane 500. Okay, cool. Number phone zanga za WhatsApp ndidzidzila nintsendele capiteke nishimsadzetso ntsendele aninayo. That's what goes be. So zvena kuitira zvone. Hey, tododana ku music nyana. Cool. Music kutamba zvi. Okay, cool. So rapedza ngapati ya blog. Blog ndiyeneyo ikodonitera dzi article, ikodonitera content kuti vatu vazore vakujena ka website yanu. Mara singo zori music aufi zomri arana musiyatuitiani nyimbo dzanu dzika website ingoraro vatu vachidza vakujena zombo ndi vatu musimini vachidza vakonitera chede duvana duva vachijena ani waninge mtu downloada ndelo zvina ndachiza matomoneri vatu vanisa chede ndi data ndi mini no data ardinozo dzipera guy so ani waninge mtu downloada ni waninge mtu adajena a viewer linki hila yanu ini yavana dzi ads dzena dzi places za Google dzena dzi places za AdClicks dzena dzi places za FDev dzena dzi places za ndinji dzi company zonoshuma u places dzi ads na Facebook inayo zvi ndandikosedza zwa Facebook mara I think zvishuma ka dzi app mobile apps dzena to install zone so machita ndichivhara nyana mato lightly kundiyar kutamba lini apa. Okay, cool. So nyimbo izila adzifi so the views dzodzo zikogonya chedi naita chimwe chote so nikotoda website ini anikotoda dzifene hey anikotoda rengisa music ndikunivona mara inikotoda website and ichitoda website nikotoda dzi views ichitoda dzi views nikotoda cherede andiona guy. Okay, peni arene nayo ndiyene ngapa 500 ngamwitsi auna jeff I'm going to perform na mahara mungu kudoda redani performe nichi performa anipeyo na mera vamwe vanipeyo na mera so 500 and they wanna guy so zvi important uri ni wane website nichiona website ni dokunita chere nendoita 14,000 ya maximum ndikoita doke flive asi remember ndoshira vatu enda vatsina asi remember rikushita music video wa Fizi wa ufeminina muneiba ndiyo nenda tumuzo richede yone roshita muneiba dole Fizi ya visa kandi muneiba kandi achambura ile treke yanyitera 400 and something ndiyakwenda kuno hey uti yani yapita ndakunozjera mtedazo ndakunotumita one trade but as we easy ngoraro ori nizviwane but navya nazviwana no pedza ndikoni budzanne 400 track ya Fizi ndikomuri ndani na Fizi I mean watu wengi wana bopule vote vo Humphrey HB arara kubona podo kono in confirm so like awone so chede yone ndikuntari chede unomo mtanga wano fi tikamo mengazi natodombiwe somehow omtangai nine white lots of the website and all that but then on our AdSense I can send a screenshot shower so I think on all over I think 2017 or 2018 I'm going to let you do 200 and something thousand ya AdSense yenda komburi ndichede ni yose kudzurera iko tudavyo nichitwa na isosa asi lo zono fi and golo to think ngobona please ni share and ni share nams ndichipedza uamba hapa nani and yasele chede na ko fi nikotuma na itsana ai chede ione anepo mara cha important cage chopedzisa ndosanga ga minutes ndosanga 2 minutes cha important cage website nani kudoni kudzango yote pela tukete lozofi hey ato bandere bekidaka hey auto meba penny 400 and the tani 200 tomani joining out pa 20 anything hai atikuita yezo nani kudoni kudzango yote pelao dizoro ndeta mini mara udobo juzela gwini dowe juzi ya gwini ya Venrep Late Night Show so mama machero nga 7 o'clock rina Venrep Late Night Show ratobarna Rude Boy Root Kid Vendor, yes, Root Kid Vendor. I think so. Cool. So, important cage. Negotiate a website. Musundori maybe animtu wa IT, maybe animtu anything a website. Naya ka Google. Nendo tumuita website imandita just ndo tumuita website and when I'm coming ngokuvona hapo noni. Ndo tumuita website I think nga 2006 ndakwenda website
2006 if not 7 matomoni bandakuita website roerata website nenamkona nga 2006 yachifilwa mondo.wendo.ru ichi download dzinyimbo dzothe dza ndana mini zvi mp3 zvi ringtone zvezvo ndikuzvidziva zvigaming ndiriyo dhuma mamanda asi remember na high school ange vachindula so mtanga website so mara cha important kechi ndiko ndikudzama pomwe ndiori niko tiori nidzeneka Google ka YouTube gai othe need good site website nasa konoita website atikotodzemberera nindekhanedonitera nindekhanedonitera nanga dokofalreseto nindekhanedonitera nanga imwenengo kotodeyoni so ezo kuzotoda cherede but netkondotoda cherede yawe nandikuri yanosedzeka YouTube yanosedzeka Google mara siraterera ba uri maybe mat autovula the way ndinyo yeah asi vote vene mat autovula the way ngona mfesa vanji chavo ndi music it's either vakuamba na mwa vaita dzidili naye kana vatakana ne obviously ndodoni charge but atito charge no dura cause nsongwangu ndi mtene ndi pucha zwa music so dzote dza music dzote dzipasa ati charge no charge tori dozo kumposela ka capture yako kana ka FNB but kana ku e-wallet so vukuri ndi ku e-wallet kwa uga but ni teto the goodisa ini muno the website teto goodisa uditela asiroti renda ko theory reditele zikava reditele beat reditele ruimbo reditele website na ino ndita zote but as important as necessary but important futi so ngwa narandara as important leta asaizo ni juicy ya gwindi ni yakunoibona zori I move the way iba igwindi so the channel website can me the can ndina dokofado.co.za already kushuma na ndi website za serious ndakubona watu wabisutu wabizo kushimsio ndobona na music wa maskandi so ndizo bari inezo zvidini ara ni kuforce doni barera ezwi dangeno ni pose ku e-wallet ku capita yange ni pose yange but AdSense yani Google ngayo zwi Google ngayo ndikoni imani sozwi ndiko then ngwalelelo dzina lene ningaita ngalo chede heyo namzene ningaita ngalo chede ndiko to jina ka live yanga kwa zona ka laptop ndani ngwalelelo dzina ndalipina namsindasa lipina ko sindopedzai nido niene Google ngazo zvino atikuri nitani kuri heyo nomtanga ko bizozotamba ende ni mahala nithoma nga mahala asandisina website ni mahala so ndikuniitela ntu rikolibuwa love yo thera kwewana rikolibuwa ngamanda kana ndikolibuwa ngoni not it's fine ndikolibuwa on behalf of what for them makotalela futhi ndikoni ngwalelo dzina niene Google ngahalo zvino ndiko ngwala zvino so cool ndali ngwalelo dzina let's see uringa kuno pina na arione okay cool ndo lipina so nini seze ezo zomfi Google AdSense ndo pina lo dzina zvino namsina vakela video ndingasini kwatele yani ka Google ni seze zvino hello dzina lo de mangoraro tiko rinika Google ni ngolo AdSense namsina ngwala zo zvidova but program eyo if Google AdSense ndetanga ichelede ndikoni buza ki yamisedza ndizozori chede yone nepo ndiribuza netikuita chede ndi maybe chambula maybe maximum yangane kandoita 80,000 but as chede ndi doesn't worry umthanga mumwe unoita chede unosvika 200 something thousand mara na mumwe netinga mwambi futi ndi musician atinga mwambi ngazina because ndikochako blow up cover yawo but umthanga orangana gloi atiko joka orangana gloi udilele chede dzawe mtu una gloi utova zvauri kuchimbira nomfesa uone arena da maybe private than thirties but we shall blow up cover yawo but ukodilera chede dzawe ara kungosiya no don't confirm it up ara linema one yapakadzi comment don't confirm udosokori wazo zeni kwa mahanyi so chede yone nanerudila yani Google AdSense weird yani Google AdSense so ndiya Google chalede kariswila izreone mutu uko that advertise ka website yanu so mara zvichimbisana maybe ndi ntatete zori pa Google vachimbisana like vasoni pa chado kuti yani
mara gore no wana information nga di vara ningo funga ri information ya enough bara ngo to pfai nanga sala tshentse nazo manje mbetsheze uitya uboneli hey ya ndo ndiite na mabone na mina zote just ningozwa ndinemwe reflector ngapho ndiba ndikuziyela serious bad yezithu uri ndinitaluchedza ati sikujena vyada ko ngomona o comment hapo kungosi o comment hapo kungosi uri ndiyasumizishe udira cha dona dziguli dzawe usidzigulu mara una goloi urwa chelede so razjera nta in reflector king apa ilinga ramdiothe ya ntangi so ka Google zori witiani mani ndachizo zori Google why kunipa chelede so zvene zvokuiteya nendo rali ya kish nendo rali ndina website ya upload music docofile.co.za so kwamwe reuploada kayo ana imwe reuploada kayo and then ya ini disera zozwerwa okay mari taliseze ngezvito ara ndiko to advertise la website ndiya kazonzo mfi Google AdWords ndaenda advertiser hone ndiapale na rinichijena ka Google na search uri buy something kana naskori buy Mazda tidizuri wandomura Mazda ka okay buy Clio Renault Clio na richijena dzi results zotoma kanji dziva dzina imwe kalanyana so ndidzene zodanga Google AdWords sorry ndiwori Google AdWords ndiva Google AdWords ndivati vene vanhu vakuita mini vakorenga space ka Google uri hutomubva vone nokunomfesa vakorenga space ka Google rutomubva vone ntange so havala vatu ndivone vatu vene vambodiva vakuadvertise ka website yanu ndi vatu vene votoya ka Google vari hey rina website rikomdo rinidzi like kana rina business asuri tikombe website tori business yenyewe yoto da website and futhi tikori ndikwambela nemunhu ara ningo for na business ngoda website ambana ndambari ndozvina chikondo professional kandi kushuma ndikanda 5 years yangi ndikutoshuma zvizopedzi chikondo zvina ndikari soma mangazvo ezvo so let's say na business nini yo business ni ka Google na okay kumdo ni advertise business Google inateze nazo ara ini website yanu ichiyamba music and yavori ndiko let's say ndiya music awari una muntu woringisa zva music like the instruments elezi ads dzingajenange maravori arina inini chifunesa vo searchesa vo swadhirekani nidomangala ka website injijenai avo kubva zvezvo swadhirekani ishimangoraro ishimisa zvo fizi cookie Google ishimisa zvo fizi cookie arani no search ori na search ori mean how to go live on something kana how to master a track ngori kanji anotikwa mana musicians page let's say nasikuti how to master a track nichipedzela swi najina ka Facebook ndomangala nikusukubona zvinhu zvinoerana nazvo how to master a track kana zi plugins or something ngomfesa wowo chimadzi cook and all that so na Google ishimangoraro arena riniko search zvidivarekani hey ndinibona na search zvidivarekani then chijena ka website dzene dzina edzo adverts za Google nindotanga zvonga zvezvo so inipa zvene inini interested kazo so that's why ina chelede iniko fine inini kudodiwana mahana so ngwangwara ngoto website diitele okay arazoni bara dani akana it's fine wonitendera we wallet ku right as kutoda nantu ya pelera ke wallet kepiteke nani ningasenda bandoli nido ni share ndichipedza hapo ndopedza zvindu ku press finish zvinhu ni share ni like nimzena ba nito babudza are vasingasibone video ngore bamwe watu havana watu modu so ni share ni babudze word of mouth ni vataulichedze yanga ndiye ito veri life nda wana liko mpisa sale